Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya karindwi imyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kwibanda cyane kuri operasiyo idasanzwe ikomeje kugenda ikorwa bijyanye n'imicungire y'umutekano ngaha mu buseruko bwa leta riri intwaro rusange ya Congo. Turebera hamwe operasiyo de blocage yakozwe na FDNB na FARDC. Turebere hamwe kandi uko ordre de bataillon iriko irategurwa. Turaza kandi kureba bijyanye n'abantu bafashwe bikekwa ko ari abatasi boherejwe n'izasarangwe mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira bijyanye n'amavugurura yakozwe na Kisekedi Chilombo muri Agence Nationale de Renseignement mu rwego rw'uko abona ko benshi mu banyekongo bashobora kuba bagwa mu mutego wo kuba bagambanyi bitewe nuko bitangazwa ko izasarangwe zatangiye kwinjirira bamwe mu mu nzego za gisivili kugira ngo biyunge kuri uyu mutwe. Ibyatumye ahita hindurwa ingamba zikomeye ku bijyanye no gucunga umutekano. Turaza kujya ku cyambu cyitwa Kalundu tubabwire ibihagaragaye bidasanzwe. Turababwira kandi bijyanye n'ibiri kubera muri centre ville Uvira centre muri quartier yitwa Kiribura. Ibi haro bitangazwa ko ari gare routière yagaragayemo ibikorwa bidasanzwe bya contre des papiers d'identité nkuko bigaragara. Turababwira hamwe bijyanye na verification des caisses judiciaires ziriko ziragenda zibonekeza nga. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na procession muri ibi bice. Turaza kandi kujya muri quartier yitwa Murongwe. Iyi akaba ari commune igaragayemo ibikorwa bidasanzwe bijyanye na infiltration sur le groupe armé nkuko amakuru tugezeho bigaragaza. Turaza kandi kujya muri quartier Kakombe iruhande rwa Rake Tanganyika. Tubabwira haparitse amato ibimaze kwavumburwa bijyanye n'umugambi w'izasarambwe. Turaza kandi kujya muri quartier Lombe ya mbere na Lombe ya kabiri. Tubabwira ibijyanye na patrouille à pied imaze kuhagaragara hifashishijwe satellite assisted surveillance. Ikoranabuhanga ridasanzwe ryamaze kuzanwa na FDNB na FARDC. Turibuze kandi kujya muri quartier Kiriba tubabwire ibijyanye na Rayon X ndetse na station douanière yagaragaye ahangaha nkuko biriko biratugeraho. Turaza kandi kujya muri quartier hitwa Songo na karere kaberamo ubuhinzi cyane harimo n'intoki. Turababwira ibijyanye na compliance logistique nkuko bigaragara mu makuru tumaze kwakira. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri quartier Kalundu hafi neza n'icyambu cya Uvira. Tubabwira ibijyanye n'amata akomeye amaze guturuka Kremi ageze ngaha bijyanye rero n'ibiriko biragenda bigaragara muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera muri quartier Lugenge ahabera ubugorozi ndetse n'ubuhinzi mu misozi ya Ruzizi. Turaza kubabwira abantu bagera ku 9 bamaze kwafatirwa bafitanye umugambi ukomeye n'izasarambye. Turaza kandi kunyarukira muri quartier Kavimvira ku mupaka uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi na Congo. Tubabwira ibikozwe na polisi icunga cyase poste ya polisi de frontière bimaze gutahurwa ibidasanzwe nga. Turaza kandi kujya muri quartier n'ubundi yaha mu gisagara cya Uvira yitwa Kijaga. Tubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bifatiwe mu kawunga kari kinjijwe mu mujyi. Bikaba bigaragara ko izasarambwe zamaze guhindura amahera akomeye yo kuba bakora ibikorwa bitandukanye. Turaza kandi no kwinjira mu nkuru zikomakomeye zigaragaza umugambi ukomeje kugenda ugaragara biri gutegurwa ndetse n'ibishobora guhungabanya umutekano muri ibi bice. Banywanyi ngo ikaze kuri page ikomeye. Niba ari ubwambiro dukurikiye tufata icyemezo gikomeye ushonde sabone uraho wiyongera mu watazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politiki ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru yacu dutangire tubabwira ko kuva mu kwezi kwa mbere 2025 umutwe w'izasarambwe hamwe na Alliance Frere ndetse na Alliance Frere Congo muri rusange ukaba rero waraguye ibikorwa by'aho bya gisirikare mu bice bitandukanye birimo Goma na Bukavu ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Uvira umujyi wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
uyu ni umujyi uherereye mu majyepfo neza mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Uyu ni umujyi uri strategique kuko ni umujyi urimo ubujyanye n'umupaka w'ubwikorezi hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'u Burundi hamwe na koridoro y'ibicuruzwa binyura mu mazi n'imihanda. Bikaba rero ari ibintu kuri ngo bivugwa ko bikomeje kugenda bigaragara ko izasarambwe zishaka uyu mujyi ku kibi n'ikiza, ariko FDNB na FARDC nabo bakaba barakaniye. Amakuru aravuga ko mu gitondo cya kare kuri iyi tariki ya 7/2025 ukwezi kwa Myandagaro ku mipaka hagati ya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'u Burundi bikaba rero bizongeye guhindura isura, hafatwa ingamba zikomeye, aho bitangazwa kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu kwigenekerezo rya 6 Myandagaro 2025 mu masaha y'ijoro nibwo amakuru yageraga mu baturage agera kuri FARDC nayo abivuga nuko FARDC na FDNB bakoranye n'abaturage bakaba rero barashyizeho plan d'opération yo gukora opération de blocage ndetse no kongera uburinzi muri uyu mujyi muri rusange. Bikaba rero biteganywa ko batangiye gukora ibikorwa bidasanzwe kuva ku isaha ya 4 z'ijoro kugeza mu masaha ya mu gitondo, hakozwe ordre de bataillon aho unité za FARDC zo muri zone sud Kivu hamwe na FDNB zashyizwe muri secteur opérationnel, harimo rero n'abashinzwe ubutasi, soldat, infantry, patrouille ndetse n'amato yagiye acungera umutekano. Hakaba hari abantu bafashwe bagira n'ibyo bafatanwa bijyanye nuko bashakaga kuba bahungabanya umutekano. Hagati amakuru y'abaturage yatangiye avuga ko hari ibikorwa bidasanzwe byagiye bikorwa ndetse bizagiye bigaragara ko izasarambwe zishobora kuba zifite bamaneko benshi mu gisagara cya Uvira. Abakuru b'inzego z'ubuyobozi bw'ishami rihuza abaturage ndetse n'igisirikare baratangaza ko opération de blocage kuri ubu yitezwe gutanga umusaruro nk'uko bigaragara. Biravuga ko kuri ubu hamaze gucungirwa ndetse no kongerwa imbaraga mu bice bitandukanye. Reka duhere muri centre ville, aha ni muri quartier yitwa Kirigura, aho rero ibiro by'ubutegetsi gare routière na banke bikorera. Hari ibikorwa by'ibanze byakozwe contre des papiers de identifier, vérification des casiers judiciaires for domicile, aho bivugwa ko abantu 37 bafashwe, benshi ari abajene ndetse n'abagabo bafite ibyangombwa by'ibihimbano ndetse na za passé. Amakuru aravuga ko bamwe bari bafite dokima zigaragaza ko bafite amafaranga menshi ku makonti, bigaragara ko bagiye bayahabwa kugira ngo bemere gukora akazi. Biravuga ko rero bari baraje muri iki gisagara cya Uvira kugira ngo bajye batanga amakuru kandi bayatangire ku gihe ajyanye nuko FARDC itera intambwe muri iki gisagara cya Uvira. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu bigaragara ko ari gukoreshwa ibidasanzwe, aho rero bamwe bafatanywe na radio zo mu bwoko bwa very high frequency ndetse na telefone dual sim, amakarita ya simukadi menshi ndetse namwe yo hanze y'igihugu bakaba bayasanganwe. Bikagaragara ko bashobora kuba bafite aho bahuriye n'izasarambwe. Kuri ubu rero bajyanwe muri Demiap kugira ngo bakorwe iperereza haze kumenyekana andi makuru. Mu makuru dufite nuko muri quartier yitwa Murongwe harimo komine ndetse hakaba harimo n'ibice bitandukanye biberamo amasoko. Hafatiwe abantu 25 barimo abimuwe bavuga ko bari bafite amakuru yuko izasarambwe zifite gahunda yo kwinjira muri iki gice mu masaha ari imbere ndetse bidatinze, nkuko ro mu makuru akomeye batanze abigaragaza. Bamwe rero bavuze ko bakomeje kugenda bakora ibizwi nka infiltration alors oui sur les groupes armés no kuba bafite communication avec M23 nkuko bigaragara. Biravuga ko rero bamwe basanganwe ubutumwa bagiye bandikirana n'intwazangabo zizasarambwe ibigaragaza ko bafite gahunda idasanzwe. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko muri quartier ya Kahombe hafatiwe abacuruzi 18 bari bafite amakarita ya douane, emitike ya transit document bafite. Bikaba rero bigaragara ko bafite aho bahuriye no gupanga kuzafasha izasarambwe kwinjiza ibikoresho muri iki gisagara babinyuje mu gihugu cy'u Burundi, kuko bari basanzwe bafite ibijyanye no kwinjiza ibicuruzwa muri iki gihugu. Biravuga ko kandi muri quartier yitwa Murongwe naho
ubu umutekano wahise ukazwa bitandukanye nuko mbere byari bimeze. Biravugwa kandi biremezwa ko muri quartier yitwa Kiriba kuri ubu umutekano wakajijwe nyuma yuko nawe wafatiwe abagabo batanu bari barimo abatekinisiye bakoraga ibikorwa bitandukanye, aho bivugwa ko bakoraga amafrigo, ariko mu by'ukuri si icyo cyabagenzaga. Biravuga ko bari bafite gahunda yo kuzagenda bashyira ama GPS ahari ibirindiro ndetse na position za FDLP na FARDC kugira ngo izasarambwe zifashishe izi GPS zimenya aho zirasa. Ibiro bikaba byahise bivumburwa rugikubita. Mu gihe bivugwa ko muri quartier yitwa Songo aha hakunzwe gukorerwa ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Biravugwa ko ari bamwe bafashwe b'abahinzi, bivugwa ko bari baroherejwe n'izasarambwe kugira ngo baze bakusanya amakuru y'ibanga muri ibi bice. Ibiroro ni iby'ingenzi bigaragaza operasiyo ikomeye yabaye, ariko hagati aho nubwo bimeze gutyo no mu birindiro by'izasarambwe ntibyoroshye. Hari abafashwe bikekwa ko bakorana na koalisiyo ya FARDC. Nabyo reka tubibabwire, tubabwire uko bihagaze. Aho amakuru atugera ari guturuka mu gisagara cya Goma aragaragaza uko ibintu bihagaze, aragaragaza ko izasarambwe nazo zikomeje kugenda zicakira abashinjwa gukorana na FARDC. Amakuru ari guturuka mu gisagara cya Goma aravuga ko mu gitondo cyo kuwa gatatu kwigenekerezo rya gatandatu Myandagaro 2025 inzego z'umutekano zizasarambye zakoreye umukwabu wasize hafashwe abatari bake bakekwa guteza umutekano muke muri ibi bice. Abafashwe biganjemo insoresore bafatiwe mu gace kahitwa Mabanga mu majyepfo ya komine ya Karsimbi nk'uko byibonekeza. Nk'uko rero amashusho yagiye hanze bigaragaza, izasarambwe zakoze umukwabu muri iyi komine, zikaba rero zaragaragaje ibikorwa bitandukanye by'urugomo ndetse n'ubugizi bwa nabi. Nk'uko rero bitangazwa, amakuru aravuga ko mu isaha ya saa 11 za mu gitondo haribwo inzego z'umutekano zizasarambwe zageze ahitwa Mabanga zisohora abantu bose mu mazu zibatunguye mbere yuko zibajyana kuri stade de l'Unité ahagenzurirwa niba bafite ibyangombwa bibemerera kuba muri iki gisagara. Muri iri genzura amakuru aravuga ko abatari bake bahise batabwa muri yombi, nubwo umubare wabo nyawo utaratangazwa. Abatawe muri yombi bakekwaho kugirana imikoranire n'ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe w'abajenosideri FDLR umaze igihe kinini uri gufasha leta ya Kinshasa intambara nk'uko babitangaza. Amakuru kandi aravuga ko iyi operation yarasiwemo abasore babiri bashatse kwiruka abandi barakomereka. Kuva izasarambwe zakigarura igisagara cya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, iki gisagara cyakunze kurangwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ahanini bitewe n'intwaro ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo zari zifite. Bivuga ko zagiye zijya no mu baturage mu buryo butandukanye. Amakuru arakomeza avuga ko bikekwa kandi ko hari bamwe mu bahoze barwana ku ruhande rwa ziriya ngabo baba barihishe mu gisagara cya Goma ndetse no mu nkengero zaho kugira ngo bahungabanye umutekano. Amakuru avuga ko imikwabo y'izasarambwe yagiye akorwa mu buryo budakurikije amategeko ndetse bigatangazwa ko hari bamwe bagiye bagirirwa nabi ndetse bamwe bakabeshyerwa kuko nta perereza ryakozwe, dore ko benshi mu banyekongo bari basanzwe baba muri iki gihugu nta byangombwa bafite. Aho rero bitangazwa ko benshi bakomeje kugenda bafatwa ndetse bakanagirirwa nabi mu buryo bw'ubugambane. Dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire ko perezida wa leta y'intwaro rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashyizeho abayobozi bakuru babiri bashya b'amashami y'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement. Iteka rya perezida ryasomwe ku wa kabiri ku igenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025 kuri radio na televiziyo by'igihugu RTNC riravuga ko uwitwa Karala Musungu Theophile Charles yagizwe umuyobozi mukuru w'ishami ry'imbere mu gihugu, naho Peyama Mikobi Gasto agirwa umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe iperereza hanze y'igihugu. Abantu bombi bazakorana mu ishami rishya rya Service National de Renseignement, ishami rishinzwe iperereza ndetse rikaba ari ibintu bivuga ko bitanga umusaruro. Bakaba basimbuye Louis Mwezi Kirembe wari umuyobozi w'ishami ry'imbere mu gihugu na Augustin Nyembo Tumbo wari umuyobozi w'ishami ryo hanze y'igihugu. Iri shami rero rishya rikaba rishinzwe
ndetse bivugwa ko rizakora akazi kabo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani kurinda ibihe ibi bizahindurirwa. Intego yaryo ni ugukora ubushakashatsi mu gukora iperereza, gukusanya no gusobanura no gutangaza amakuru y'ubukungu, imari mu mibare n'ikoranabuhanga haba mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Rishinzwe kandi kugenzura inzego z'ingenzi nk'ingufu, itumanaho, ikoranabuhanga rishya ry'amakuru hamwe n'imbuga za internet ndetse no kugenzura imicungire y'imari za leta. Uko rero byagiye byibonekeza kandi bigenda bigaragara kugeza ubu mu ntara Kivu y'Amajyepfo, umutekano uri gukazwa cyane, bigizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC, kuko byagiye bigaragara ko bagiye bongera imbaraga zidasanzwe kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2025. Igisirikare cya leta cyavaga mu bice bitandukanye nyuma y'uko izasaramwe zikoze offensive yasize bigarurira igisagara cya Goma ndetse na Bukavu. FARDC kuri ubu ikaba ikomeje gutegura ndetse no kugaragaza imbaraga zidasanzwe. Ibi byatumye FDNB ndetse na FARDC bahindura ibijyanye n'imicungire y'umutekano nk'uko bigaragara kandi byemezwa. Kugeza ubu mu bice bitandukanye FDNB na FARDC bongereye abashinzwe umutekano mu rwego rwo kugira ngo bakaze ndetse bagure ibice bitandukanye bigomba gucungirwa umutekano mu buryo buhambaye. Mu makuru dufite aravuga ko kugeza ubu ngubu hakomeje kugenda hashyirwaho za bariyeri aho bareba abinjira ndetse n'abasohoka. Kugeza ubu FDNB yafatanyije na FARDC mu gushyiraho gahunda yiswe Operation de Blocage, aho rero bigaragaza ko mu bice bitandukanye byinjira mu gisagara cya Uvira hari gucungirwa umutekano bitandukanye n'ibyigezwe biba mu bihe bitandukanye muri korodoro zose Kavimvira n'ahandi hatandukanye. Hongerewe umutekano ahitwa Karundu n'ahitwa Kakombe. Biravugwa ko kuri ubu bari kwagenzura bidasanzwe. FDNB ikaba rero yatumye abakozi bayo n'abamwe mu bakorana n'igisirikare cya leta bakora reconnaissance motorisée ndetse na satellite assisted surveillance, aho rero bitangazwa ko bari kugenda bafotora mu bice bitandukanye bakabona aho abarwanyi bari mu nkengero zitandukanye z'igisagara cya Uvira. FDNB yashyizeho abakozi babarizwa mu gice cya intelligence, abakora muri service nationale de renseignement ndetse bikavuga ko bari gutanga amakuru isa ku yindi kugira ngo hamenyekane umugambi ukomeye ushobora guhungabanya umutekano. Bikaba rero bikozwe nyuma y'uko hari bamwe bafashwe bakekwaho gukorana n'izasarambwe bari muri iki gisagara. Kugeza ubu nk'uko bigaragara ku mupaka wa Kavimvira, FDNB yashyizeho ubuyobozi bwa poste de police des frontières, aho bivugwa ko bari gukora ibikorwa bidasanzwe bitandukanye n'uko bacunga umutekano, aho bareba urupapuro rw'inzira rw'uwinjiye bakareba ibice bitandukanye yagenze, aho bigaragaye ko yagenze mu bice bigenzurwa n'izasarambwa akitonderwa ndetse akabasha gukoreshwa interrogatoire kugira ngo hamenyekane ikimugenza ndetse n'uwari we mu bice bya centre ville nga mu gisagara cya Uvira. FDNB bifatanyije na société civile ndetse na local administrative authorities bari mu bikorwa bya science de sensibilisation, gushyiraho message z'ubumwe, coalition pacifique ndetse no gukomeza gahunda ihuriweho igamije kurangiza ibibazo. Operation zombi reconnaissance, identification ndetse na controle zikaba ziri gukorwa ku bufatanye bw'ibihugu byose. FDNB bikaba yarafashe ndetse igira uruhare rukomeye mu kugenzura umutekano wa frontières ndetse na permette de corridor, mu gihe FARDC iyo iri kwifashisha cyane igice cya intervention terrestre muri iki gisagara. Ibi byatumye haboneka chaîne de commande ikomeye hagati y'ingabo ndetse bikaba bigaragara ko ibi bishobora kuzatuma umutekano ucungwa bitandukanye n'amakosa akomeye yagiye yaba. Hagati aho mu yandi makuru akomakomeye akomeje kugenda agarukwaho nuko umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, Augustin Kabuya, yibasiye agaragaza ko abakunda Kisekedi kurusha umubyeyi we mu nama yamuhuje n'abanyamuryango ba UDPS. Kabuya yagaragaje ko abantu bagaragaza ko bakunda Kisekedi mbere y'uko
ko ajya ku butegetsi muri 2019 batamukundaga kuko icyo gihe atavugaga rumwe na Joseph Kabila. Yagize ati uyu munsi abantu bashaka ko twizera ko bakunda Perezida Tshisekedi kurusha nyina Marite Tshisekedi wamuzanye ku isi, ariko ibyo nagasuzuguro. Ese mu gihe cyashize ubwo tutavugaga rumwe n'ubutegetsi nabwo mwakundaga Perezida Tshisekedi? Kabuya yavuze aya magambo mu gihe bikekwa ko hari abantu bashaka kugirira nabi Perezida Tshisekedi, byatumye inzego z'ubutazi zihoza ijisho ndetse bagatangira gucekinga mu buryo budasanzwe abakorana na Tshisekedi, kuko hari amakuru y'ubutasi yagaragazaga ko ashobora kugirirwa nabi. Izi nzego zataye muri yombi abasirikare bakuru barimo General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo na General Frank Ntumba usanzwe ari umuyobozi w'ibiro shinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. General Chiwewe yigeze kumvikana avuga ko akunda Imana na Perezida Tshisekedi, bityo ko adashobora kugambanira igihugu. Mu gihe yari umugaba mukuru w'ingabo yihanganirije bikomeye abo yise abagambanyi batuma ihuriro ry'izasarambwe rikomeza gufata ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu rero nawe akurikiranwe ibyaha bikomeye birimo no gupanga kugirira nabi ndetse no kwivugana umukuru w'igihugu, ibyo benshi bavuga ko bizatunguranye cyane. Banywanyi nuko dusoje amakuru yacu ngaha. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tusho ndasabone uyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.